السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا تكا دبفتوتا خبجموت وان نقمت شيسو هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جاء مرة ورابمي أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha. dura dursoo suuraan tun suuratu zalzalaa je'amti. isiin suuraa madiinaati. aayaanni isi'ii 8 lakkooysi isi'ii 99 اسم إيجا سورة النساء بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. إذا زلزلت الأرض زلزالها قاف دتشين سسو إن سجبا سسو فمته قياما أبت أفجج وأخرجت الأرض أثقالها قاف دتشين وانقرائس إي كيس جرو إفكيسا بافت كان أكا والرئيسي كيستي أول ميجرو كان أكا زكيا تتالفا بترولا جرائس إي كيسا إف هرتي ضد إسي إي قبأتي بافت إرابت أيتي وقال الإنسان ما لها كان نمني كافرا كان إيغا دؤني كأوهيان تكا مرمو هقادة تشين سسوتي وان إسي كيسا جرو إف كيسا هرتي مالتو أرقمي دتشين أكنتات جئو يومئذ تحدث أخبارها قافس دتشين وان إسئرت دلقمي هند خيري تيو شري تيو نئوديستي بأن ربك أوحى لها ربينك دتشيدن وان سرت أرقمهند همجئ أججي يومئذ يصدر الناس قافسا نمن دريك يا مأرى الدياء أشتاتا خبآ الدببياني كون مرقة كرا جنتا غوري يوكا ديمي كون بتا كرا عذابا ديمي ليروا أعمالهم أكا جزاد لغا إساني جنة تيو عذاب تيو إجا إسانتين أرغنيف يوكا أغرسي فمنيف جج فمن يعمل مثقال ذرة خيرا دوب نمن دلقا غاري ودوان تقو هنگمت إلي تاتي دلقي يرى سواب خيري يوكا وان غاري سني نأرغتا تكا نأرغ ومن يعمل مثقال ذرة شرا namni sharrii odoo xiqqoo hanga miti illee taatee dalage yara qixaaxa isiidhaa arguudhaaf taa'a. duuba namni kana quba qabu akkamiin kheyrii dhiisee sharrii dalaga. tanaaf nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jedhamu tola namaa ooltu xiqqaa jettee tola ooluu hin dhiisin. odoo bishaan okolee jalatti hafe nama dhugaatii fedhuuf curuursullee taate odoo obboleessa kee yookaa jaala kee fuula diriira'aan argullee taate je'an. ormi islaamaa nama waa kadhatuuf waan xiqqoo harkaa qaban homaa isaan gootu takka sawaaba ittin argannu je'anii kennuu dhiifnan
takkaa isaan rabbiin waan gurguddoo malee waan xixiqqoo irratti naman qixaaxuu seenan ammas rabbiin waan gurguddoo irratti sawaaba namaa kenna malee waan xixiqqoodhaan mitii seenan rabbiin aayata tana buusee wanni isin dalaydan hangamuu haa xiqqaattu yoo khayrii taate sawaaba irratti argattan yoo sharrii taate irratti qixaaxamtan je'ee dalagaa khayri itti isaan mirqaansee sharri irraa isaan fageesse. dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu na laaffisee takkaa na qunnamsiisee na laaffiserraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffattaniif fayyaadayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa. sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir mumayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar لقى أرباء عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.